Next question, tak tahu belah mana. Sekejap cari balik. You dah jatuh cinta, you dah dapat melayari orang kata journey dalam dunia penyiaran. So apa perasaan you first time menjadi wajah untuk menyampaikan berita? Semua orang menonton ni. Perasaan nervous lah. Happy tak ada. Happy tu mesti ada, tapi nervous sebab apa orang akan bagi feedback lah. Especially my family. First time. Itu memang perasaan kita orang masa tu. Nervous. Kelegaan tu tak ada ke sebab you finally dapat capai something yang you nak selama ni? Sebab lega tu bila rasa I dah fulfill people's expectation here. Which is from until today I lega lah certain performance, tapi 100% acap tak. Tapi masa first time baca I rasa perasaan tu memang nervous, gentar, lepas tu takut apa pendapat orang ni, dia macam apa ni, so tak kenal kan. So kita are setting new bar lah for the new lineup. So it's a huge commitment, yes, and responsibility actually. Wow. Kita ada lagi soalan, tapi kalau korang dapatkan dekat beg kuning, Mak Henda ni dapatkan kat beg kuning nampak? Macam mana nak agak? Beg kuning sini.